Assalamualaikum hurmatly YouTube görüşçüler. Assalamualaikum Kadamjay жаңылыктары YouTube kanalının kattalıçıları. Amansızdarбы? Бүгүн мен өзүмдүн айылымдан, Kadamjay районуна караштуу Халмен айыл өкмөтүнүн Таштөбө кыштагыдан, өзүбүздүн көчөлөрүнүн бириден видео көрсөтүү кылып аткан учурум. Себеби бул жерде сонун бир жаңылык болду. Жаңылык дегенибиз Ирисип орто мектебинин, Нишанбай Ирисип орто мектебинин 5 классынын окуучусу Аслиддин деген уулубуз Кыргыз Республикасынын Ош областынын Таэквондо федерациясы уюштурган мелдеште биринчи орунду ээлеп чемпион болуп келди. Ошол чемпиондун үйгө кирип, азыр тууган уругу, ата энеси, тарбия берген ата энелери менен тааныштырып, сиздерди көрсөтүүлөрдөн деп жөнөдүм. Кане эмесе кеттик. Мына ошо биздин көчө, Таштөбө айылынын көчөлөрүнүн бири. Бул жерде мына үйдө жашаган Мукумжанов Аслиддин, адашпасам. Төрөбай Жээнбеков атындагы көчө 21-үй. Тууру тагыл кел. Азыр чакырабыз. Мукум аке. Мукум аке. Assalomu alaykum aka. Muqim aka qanday? Yaxshimisiz? Den sog'lig'ingiz yaxshimi? Tinchmisiz? Bunavi bir juma bo'ldi. Sizdin neverengizdin мындай bir жакшы жетишкендиктерине, ошол биздин мектепте окуп жүрүп эле, анан тренировкаларга катышып, чемпион болуп келгендигин угуп, ушу ойлоп жүрдүм да бүгүн бир көрсөтүү жасайын деп. Ошого келдим да. Барбы чемпион? Кана? Баштаңчы. Чемпион болодуң. Бүгүн жекшемби, бүгүн базар. Мектепке барган жоксуңар. Ассаламу алейкум. Аслидин кандайсың? Жетишкендигиң менен куттуктайм. Чемпион болупсуң. Калганынан кеңири сүйлөшөйлү. Мынабы уулуңуз Аслиддиндин жетишкендигиден, бул баланын чемпион болгондон бүтүн эл, бүтүн мектеп кубанып атат да. Сиз да кубанып атсаңыз керек. Аллахга кандай шүкүр. Эми шунчалык hareket kılıp ne kılıp atat, endi Xudo xolasa dog'ana chempion bo'lishini tilaklashiyoruz da. Qo'llab turasiz. Qo'llab turamiz, Xudo xolasa. Yaxshi nima qilaversa. Buga qachondan beri qatnashib juradi? 3 yil bo'lib o'tadi. 3 yildan beri. 3 yildan beri. Xudo xolasa mana qora poyezd og'uncha hareket qildiraveramiz. Xudo xolasa. Qo'ldav sizlardan ekan-da. Bu demek 3 yildan beri bo'lsa, hozir 5-klassda o'qiysiz, ha? Oşanda ikinci klassdan var. Tersliginden başladı. Hareket kılıp durdu. Yaxşı. Asliddin qanday ekan chempion bo'lish? Yaxshi. Başından aytib berchi, birinchi Murdayam sol nimalarga qatnashib жүргөнсүңбү? Shunda chempionatlarga. Qayerlarga borgansыңар? Nimaga borishim? Qadamjayga. Birinchi Qadamjayga bordinglar. Keyin endi nimaga bordi da? O'shga borishdi da. Bunday çoğun turnirlerge katışkan birinci olup aldı mı? Endi birinchi oldu. Bu Oş oblastının Taekwondo Federasyası uyuşturuptur. Qaysı mamlaketlerden geldi? O'zbekiston, Qozog'iston. Dağı? Bo'ldi shu. Ana özüyüzden. Kırgızistan. ha? Oşonun içinden kança katışuvchi boluptur, bilding mi? Köngül burdun mu? Köngül burmadın mı? Sizler kança bardыңар buyaktan? 20. 20 ta. Endi qarang Muqim aka. Qozog'istondan, O'zbekistondan, bardığıdan 20'dan keyin de 60. Nari berisi bir 100'dey boluptur ha karatistler, taekvondochilar. Oşol taekvondochilardan içinden senin yaşındagı qancha 11-12 yaş bolot? 10 yaşdan 15 yaşga cheyinkilerdi aralığında birinchilikni olibsiz ha? Yaxshi. Mineke körüçüler, hurmatlı körüçüler, şu bizim çempiyonumuz uşul bala. Hazır bul balanın trenirovkasında ko'rsatamiz.
inesini, apasını süйлetiyoruz. Buna çoğun atası öte suyunip oturат. Siz özünüz жүрөгүңүздө сөздөрдү айтып бериң. Endi Xudo xohlasa yaxshi harakat qilib o'tadi. Endi o'qishi ham yaxshi, maktabda o'qishi. Ejakalariga ham, ustozlariga ham rahmat. Shunchalik nima qilib, ilm berib, tarbiyalab, tayyorlab o'tadi. Endi o'zini harakati ham bor, Xudoga shukr, yaxshi. Тренировкаларды калтырбайбы? Ya trenirovkani qoldirmay shu Mo'g'ulada yetkazib boraman. O'zingiz olib O'zim borasiz? olib boraman, o'zim olib kelaman. Mashinada Ha, borib mashinada olib boraman. Voy, yaxshi. Ko'pgina shular bilan o'rabizda biz ham Mashqtiruvchi ustozing ati kim? Diyarbek. Diyarbek, Diyarbek. familiyasi-chi? Omlasim. Ha, esingdan chiqib qoldi. Diyarbek ustozing yaxshi mashqtirar ekan, ha? Ustozi Rahmatini yaxshi. aytasan. Kengir ishlaysan. Ustozingga rahmat ayt. Endi meni yuritgan ustozima rahmat degan. Shuni tayyorgarlik qildirib o'tgan. Мінекей, азыр мен сіздерге бұл баланың жетишкендиктери, алған медалы, жана дипломдору менен таныштырайын. Аслидин, эми өзүң таныштырып, элге таныштырайын. Men Muqimjonov Asliddin men 5-6 noyabr kunlari O'shda nima bo'ldi? Urush bo'ldi, cho'ng Kurash bo'ldi, ha? kurash bo'ldi. Taekwondo Turnir o'tdi. turnir o'tdi. O'sha O'shqa O'zbekiston, O'shton, Qozog'iston maktabdan borib respublika bo'yicha ana birinchi o'rinni olib keldim. Voy Xudoga shukr. Ayting. Men Nishanboy Irisov atындағы o'rta maktabining o'quvchisiman, 5-klassning. Meni karatedan o'rgatgan og'ayim Diyarbek og'ay. Men oq poyezddan, sariq poyezddan o'tib, mana yashil poyezdga yetib keldim. Yaxshi. Qancha yildan, o'sha 3 yildan beri mashg'ulot qilyapsың, 3 yildan beri mashg'ulot. Yaxshi. Maktab o'quvchilari, ejikalaring qanday qabul oldi sening suyunib kelganingda? Yaxshi. Qutluklar bo'ldimi? Ova. Yaxshi. Minekey, ko'rvaysizlar minekey. Bu kimononi saga kim berdi? Diyarbek og'ay. Mashqtiruvching berdi, ha? Ova. Birinchilikda olib, o'shol eng birinchida turganda qanday bo'lar ekan? Yaxshi. Sezim qanday bo'lar ekan? Yaxshi bo'ladi ekan. To'lqinda bo'ldimi? Iladingmi? Yo'q. Ilaganjaksingmi? Suyungan bilan iladingmi? Yo'q. Yaxshi bo'ladi. O'ta yaxshi ekan. Minekey, Xudoga shukr, bizning Tashtabi oilamizdan, Halmiyon oila ko'rtizdan minekey birinchi chempion chiqdi. Qirg'iz Respublikasi Federatsiya Taekwondo ITF Общественное объединение Taekwondo город Oshi, Ошская область диплом награждается Muqimjonov Asliddin за первое место среди мальчиков deydi. Bu yerda minekey Taekwondoning основатель Taekwondo General Choi Hon Hee. Ушул insonlar, главный судья G'apirov, Taekwondo bo'yicha O'sh oblasining yetakchisi Nasirovlarning qo'lidan ekan. Qutluklaymiz. Ömrüň uzun bo'lsin. Dag'indagi o'shunday bir yetishganliklarga, bundan keyingi büt dünya yüzündagi chempionlar bo'lishini tilakdoshim aslida. Hozir emi o'sha kimonolarni kiyib, ellar ishonmay qolishi mumkin-da. Jasanib, kiyinib chiqasindag'i o'sha yerdagi qaysi mashqni ko'rsatib jenganingda emi yo'qda birovni tevayin desang, shu o'zingning katalarini ko'rsatib berasan, ha? Barakalla. Kiyinaver. Alloh. Asliddin bizga o'shal chaqan mashg'ulotdan ko'rsatib bergan bütün ellarga. Boshlayver. Jumbi. Terap, sakina. Tekvon. Apchagi. Apchagi.
Çekil. Çekil. Kataların kırsetleri. Kırsetleri. Sizin azırgı körsetken maşıgularyň menen jeňdiň-de turuby. Kaýsy өлkөнүн kaýsy okçusy tur geldi sana? Özbekistan. Özbekistan özüň teňdi bala menen düşdüň-de. Kaýsy priýom menen jeňip aldyň? Ahyrky tepkeniň je urganyň kaýsy boldy? Körsetçi? Aldymdan çykyp kaldy. Aýta ber, bogan okyan boganda. Aldımdan çıkıp kaldı. Kitap dikkat ettim. Böyle cıvıp kalktı. Kim beni nime koydu. Kolum tutuyorum. Cemde. Birinci ile çıkışta, ikinci, üçüncü çıkışta. Birinci jolu nime çıkkanda da Farganalık bala çıkmadı. Keyin ikincisinde davalar düştü. Onu jengdi. Keyin nime başka mağa West'ten adam çok ekan. Oşo Salmak boyunca sağa tur kegen seperlik jok boldu. Anan oşo bala tur geldi. Özbekistandan Fergana'dan mıken? Fergana oblastydan. Birinci ile çıkkanda iki jolu urdum. Anan bir tepseň jygylyp kaldy. Jakşı. Oşo videolaryňda kirgizebиz uşunda. Sana çoň rahmat, ýygyligiň dagı hoşlap bilebersin. Näke boldy? Belki sağlıklı olsun.